pinapalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban anang surot kinilulita. Idi nakita na daytoy iti kataltalunan babaan ti teleskopyo. Pinilit na pinagsakay kinistalyon. Kalpasan ngayong baga na amakikamkamalala daytoy. Nalaos ti nervyos ni Lolita. Idi pinataray adagos ni Don Esteban ti kabalyo. Ket insiwetan daytoy. Intuloy na at pinagsasawan ket kinabkabil na pay apaman ang nakasangput da iti bilya. Napukaw ni Lolita ti puot na. Impakita ti Don ti kinawan asina kini Lolita. Gapo tadi na inasikaso daytoy. Ningarod ti Drita tinangasikaso aging ga nagsubli ti puot na. Ket itagagayem denggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Awanen ti problema, Lagrimas. Dala ang tatang kananang mo ti kasarita tayo. Sige nga, Rod. Katsapay ko mga ata, saan to nakagura ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita? Kasi man. Talaga O sige, panawan kayo dito, itagsarita kayo pa'y ni Pipito. Sa tay tumapan, iti ayan, datatang mo. Ayan ni Pedrita Benito. Napan ijay away, senyor. Agbayad iti nangina day jay na Pipito. Numapanagnekan ni siyak tagpaiso. Senyor. Amangan, numapatay mat ni siyak ni Lolita. Senyor, makakikigtot kayo, may? Aramitan ni siyak timbaga ni siyak. Numapanagnekan napodno ti atap ni siyak. Ala, adda kada kayo dayta, senyor. Ngam no denggan nyo ti singasing ko, saan nyo nga aramidin ti kasjay? Isubliyo laangan ni senyorita kini Doña Agusta nga inana no bilang, tapno saan kayo makabasol? Numaramid ni siyak ti kasta. Muy bien, Benito. Ngem, saan na maipromeso ni siyak? Apay akas ti trato ni Esteban kanyak. Apay ngawan matan ti mariknak apan agayat na. Kanayon na kun apasakitan. Napukaw ko pa'y ti puot ko. Ngam pinanawan na kanulatan. Imbaglakit din ta kanayon matan nga umay ni Manang Pedrita dito Villa. Tano saan? Awan siguro ti mga sikaso kanyak. Awanin ti kamangag. Tiyakmat kaya tamaamuan ni Mamang akas ti araramidan ni Esteban kanyak. Babalawan naklakit din no maamuan na dayto eh. Senyorita. Manang Pedrita? Sino dayta kadwam? Ni Lagrimas. Lagrimas, kasaritam ni senyorita. Senyorita? Masyanak ka ni ka. Isa simurtak ka ni Nana Pedrita. Anya ti bagam, Lagrimas? Namok pag-imimunan ni Senyor Esteban ni Pipito nobyo. Ha? Nobyom ni Pipito? Wan, senyorita. Kinapod nun, Nagtulagan min, ti pa nagpudam eh. Kasta? Nasayat nga rod, Kablaawan ka, Lagrimas. Nagasat ka ang asawa ni Pipito, gaputa na singpat. Agyaman ak, senyorita. Kat, anya ti kasapulan nyo. Kasapulan nyo kaditi tulong ko? Sika ti agkasapulan iti tulong da ken Pipito, senyorita. Anya? Orayan tayo asumangpat ni senyor. Apag isuntumat nga umay ni Pipito. Ha? Nagnumuan ni akasarita ni Senyor Esteban. Kampay di.
Kidawon mi, nga iso ti may nga sponsor. Wano, ninong iti kalay sa mi. No kasta, ibagayo kan kwa na ngagkasar kayon? Wan, senyorita. Tapno, mapunas ti atap na kada kayo. Tapno saan na kanto nakagura pa. Agyaman lagrimas. Naimbag ka unay. Agyaman Sabay kumataad ni Senyor Esteban. Katawan mat ni Benito. Dapat nagtibagak ka ni Senyor Esteban. Sekreto detoy. At sana rumbang amamuan ni Benito. Sagrado apali mo da rumbang lao na amamuan ni Don Esteban. Nay, lakay use. Adda ka mat dita. Ay, Isus, nagmalas akon. Ni Benito detaw masilag dito ruangan na landok. Anya tigagaram dito yung Villa Gabriel, Ama Josep? Ay, ni Don Esteban. Kaya't ko akasarita, Benito. Ibagam kanya kung nanya ti ibagam kini senyor. Ay, Idanon kun tao. ay, saan na mabalin, Benito? Bilid ni senyor, adi na kaya ti maisturbo, no awan tumot la ti kaes-eskan ti gagaram. Ay, napatagunay da ito, Benito. Anya nga minday ta? Saan na mabalin na maamuan ti sabali? Ilang Don Esteban, ti may kariapang ibagak, iti da ito'y apalimad, Benito. Saan kan nagpalpalikaw, lakay Osep? Ibagan ni Sika, no anyaman dayta. Ay, senyor, pimanaw ka din ni Benito. Saan arumbang manghag na da ito ibagak? Porque mapiyaw ni siyak ni Benito. Iso na uray mangigna. Ay, senyor, nagbalor deto, igaputa dakal ti pakainaigan na iti nagkauna apul iti pamilya Gabriel. Ay, iti deto nga edad ko, agarop dandanin san si 20. Basit na ti inaudyak iti dedi Senyor Gabriel nga amam. Porque amamom day di papa ni siya? Si Senyor Esteban. May sak iti kadagiti na singid akumpanyero day di Don Gabriel nga amam. Ke? Patsinak, Senyor. No kasta. Anya napalimad, uwen no sekreto ti baganisi ka? Senyor, ada gamang anay kali iti may sa apaset ti Hacienda Gabriel. Gamang? Abundansya? Senyor. Interesado ni siya kiti daytang baganisi ka. Posible na ita. 100% na ito, senyor. Siyak tayo makapanaknak. Iso na lang, tasan ko na masigurado. No, sa dino apasat. Tanan po kaw dahi di kopya tayo mapaan na italakan niya. Kaya't nasawan ni Sika, adda mapa ti lugar na ayan ti gamang. Aga, senyor. Oh, ayan itang ti ibagbaga ni Sika na mapa. Napukaw nga rod. Ngam kopya lang dahi dyan, senyor. Ada iti dahi di papam ti original amapa. Kat patyat ngayon tugot na di nagsuble ije Espanya. Sayang ta, awanan tayo mapangayagam ko. Nalakala ko masapulan tayo ti sinyal. Ti mismo anak kaikalian na. Mamati ni siya kitimbaga ni Sika, lakay Josep. Posible na adote na idulin na kinabaknang ni Hacienda Gabriel. No, interesado ka, senyor. Tulungan ka mang diskubre no anya lugar tinakaikalian na. Muy bien, lakay Josep. Ngam masapol na maigaman ni siya timapa.
Ay, padasan nyo abirukan, senyor. Mamatiak nga, indulin da di Don Gabriel ti mapa. Sigurado na kasta tinaramid day di papa. Sige, sapulen ni siya timbagam na mapa. Gracias la kay Osep. May saka na nasayap na gayam. Ay, agya manak mo kasta ti panagkitam kanyak, senyor. Baka idayawak launay. Si, saan ka nakas itinaydila kay Kalob na traidor? Traidor, day di kapsat kalog. Talaga? Ha! Napeklan na traidor day di na tao. Ingrato pa'y! Gamang kano? At dagamang naikali iti Hacienda Gabriel? Ay na, nagsaya atan ngay. Nang runa no siyak ti makakali. Aginayadak nga umasidag kada Senyor Esteban kan lakay Josep. Denggak anaimbag ti pagsarsaritaan da. Agbiyahe ni Siak Benito. Patuluyan na ni Siak timbagak na panagbiyahe ni Siak di Espanya. Kaano ngay, senyor? Iti kabitan na tiyempo. Di nasayaat, tapno makainiliw yung matdagiti papartidos yung di Espanya. Saan nadagiti partidos ni Siak ti makagapo no apay na agbiyahe ni Siak Benito? Ha? Tay mapatigamang lakit di tigagara na. Anya nga rod tigagara yung agbiyahe, senyor? Ado na patag na banag na kayat ni Siak na sapulan, Benito. Iso nagbakasyon ni Siak di Espanya. Iti mismo na familia Casa de Gabriel ti pagtarusan ni Siak. Dagijayon da pipito kan lagrimas, senyorita. Kasarsarita dan ni senyor iti hardin. Sapay ko matamamati nga awan relasyon mi kan ni Pipito, manang Pedrita. Napasnek mat da pipito kan lagrimas a makisarsarita kan ni senyor. Namnamaag abaligi da ito'y anapanunot mi. Agyamanak, pampanunutam ti pagsaya atak. Wan mat senyorita. Wan gayam. Di matla sumarungkaran ni mamang mo dito'y Villa. Nalaka kanon ang mabannog. Iso asyaklatan ti urayan na amapan ijabalay. Isumat lagayam. Ang sa anak pa yung makapasyar ka dagitoy. Jack kaya tadagdagan ti dakas nga atap ti asawak kanyak. Wan mat Ni, pumanawan dagiti agnobyo. Anya nga tati imbaga ni senyor. Maamuan tanto manang Pedrita. Ala, adaywan nak dito yan. Amangan no pagarupan namanan nga isuda ti palpaliiwan ta. Sige nga rod, senyorita. Innak isaganan dagiti lalabaak, taglabaakon ije ubbog. Ay, jaski kamot brutos. Agtalna ka ata ayusik ti sapatos mo. Nita, banang usan nakit din. Agtalna ka kunak! Anay ko, di bakrang ko. Ayop ka! Abay kinugtaran na ngay. Nagsakit. Natukulsan di paragpag ko. Ay na, Benito. Di ka agkidum Ang mga nidikan ton makamulaga. Di bakrang ko. Itaray da ka ni di poblasyon ta check-upan na ka ni doktora. Imbag ka ni doktora ta libre. Ipagpagapo na ngamin iti asawa na nga isuitan ti mayor. Sige. Ikan nak iti pagsukatak. Tamapantay di poblasyon. Agpakitak lang iti doktor.
Nagpakita ka din ni Senyorita Lolita di dispensary? Saan pa'y? Di saan pa masigurado no aginawan wano saan pa'y? Masigurado nan. Ngam di na basta ibagakan ni senyor. Amang ano, di manin mamatik at kabilan na pa'y. Ang mumuntiga po na, Benito. Sa bagay, Isa baybay amlatan. Tadumtang tutigundaway nga ibaga ni senyorita. itakuman tapno maragsakan mo ni senyor para kini senyorita. Alawan, bayam takasaritak ni senyorita. Anay. Nagsakit man ang tibakrang ko. Anay! Talaga na nauyong day tanakabalyo, Benito. Bagay na pa itimbirngas ni sika na Brutos. Senyor, nasakit pa'y latibakrang ko. Imbag tawan tinatok ko la paragpag ko. Basol matlaeng ni sika. Senyor, Kung gaya magbiyahe ni siya kinton bigaten. Da kayo ni Pedrita ti kadwa ni Lolita di Villa. wala, senyor. Awan gayam, nakasarita yo ka din ni senyorita. Wen, agbababawi ni siya na nang paspasakit kini iso. Nagsospetsya ni siya iti sa no. Senyor, Sana bale, punuan ni siya, ti ado na nagkurangan ni siya. Isang putakto, iti ado na pasarabo. owen mo't senyor. Ket, saan nagdanag nida kayo iti esposa to, Benito? At ang tumagpasarabo ni siya. Isang putan kayo to iti napatag na recuerdo. Ay na, nagsayaatan, senyor. Si, nabalor na recuerdo ti isang put ko na para kada kayo kini Pedrita. Basta sayaan nyo ti agtrabaho. Lolita, kayat ni siya na itugot ni si Kay de Espanya, mi esposa. Ngem, adupay na proseso ti papeles na masapol. Kat may bayag ti biyahe. Apurado ti masapol na alain ni siya iti kasa di familia Gabriel. Maawatak. Iso adi ka madanagan. Perdonar mi, esposa. Naminado na daras na nasaktan ni siya tirigna ni Sika. Maawatan kami, esposo. Gaputa ay ayatan ka. Oh, mi esposa. Diyos ko, sapay ko matawanan ti pagsakitan tinakam na kanyak. Sapay ko matagnanayo ng daytoy akinalailo na kanya. Bueno, maturogen ni Sika, mi esposa. Katsika, saan ka ba yung maduro? Kaya't ko ti agkansyon para kini Sika, mi amor. Wala, maturogen ni Sika. Senyor, abay adiyo yung kuyog ni Senyorita Lolita amang itulod kada kayo iti terminal ti train. Sana nakasapulan, Benito. Mapanog lang ni Lolita. At damot tulugan, senyor. Awan tumot ti kadwakon hagsubli jay Villa. Benito, apay na nagado te question ni Sika. Ha? Dispensa, senyor. Asitigtan iti terminal ti train. Nay, saan naliplipatan ni Sika? Timbilbilin ni siya. Ariglado aminan, senyor. Nakalista iti utek ko. Jak tumalipatan dagi jay. Siguraduan ni Sika. Ariglado, senyor. Di ka madanagan. Ni Stalyon, saan nabaybayan ni Sika? Kaya't ni siya, na nalukmag tulad ka, inton sumangpet ni siya.
Sigurado day ta, senyor. Saan ang mabannog unay ni istalyon? Tawan kayo amang sakay kenkwana. Iso ang makaina na iti husto. At dantuman ti kinagwapo na nito sumangpet kayo. Imbaga ni si Kadayta, Benito. Makapulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. No talaga na maistimar iti husto ni istalyon. Nalumag to. Kariglado at talaga, senyor. Namnamain nyo day ta. Adios, amigo. Naragsak na panagbiyahe ni Sika. Gracias, amigo Alfonso. Saan mo nalipatan tayo bilin ko, amigo? Si, namnamain ni Sika. Genuine na vino di Spanya. Tisang Petonesiak na pasarapo ni Sika. Gracias na matumpal ni Sika dahita, amigo. Amumat ni Siak na ado ti aramida ni Sika na importante. Hindi ipapanwi dyan. Si, talaga na trabaho ti gagara ni Siak. Paset ti negosyo. Ket namnaman ni Sika, amigo. May sakanto na may rano ti resulta ti gagara ni Siak ni Espanya. Gracias, manan amigo. Adios, amigo. Adios. Adios, amigo. Vaya con Dios. Senyor Alfonso. Napanan ni Senyor Esteban? Si, Benito. Ala, mapatamitan. Ang manyadikino na ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gamang kalinagpais mo? Ha? Tudno nga ta, nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di liwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.